Aeroportun imaratının sırtkı görünüşü. Uçucular kadimgiler uşul жерден каттадан өтүп ушундай келип учуп кетишкен. Башкаруучу тартып кое берейин. Kızılkaya aeroportu. Aeroport Kızılkaya. Normal olan kadim bir değil. Aeroportun içki görünüşü imaratının. Bu yerde 93-94 жылдары aeroport ишмердүүлүгүн токтоткондугун айтат. Bilet satkan yer şu. Bu yerde bilet satkan ha? Bu şehir şol. Воздушная линия дейт. Москва, Тула.